Maluil tutaw. Tutaw mo na adar ko masabi ito ni Mertian. Tiyato ko bet sa program ra TMC. Orkestra nga kalilal tutaw a Jelga Emiwo ma Tanya Rengulbai. Ya tiraga member ra BANGO. Tumo odor diri BANGO luas eh. Ngara BANGO ya subject ra mabalilal tutaw a gender-based violence. Umadang malungit tutaw Mr. Toribio ma Jelga maradro Mr. Tanya waigan lal madu nga Tanya Rengulbai ak sekretary da BANGO dire kal partner tiyan CBB team. BANGO stands for Palau Association of Non-Governmental NGO. Tiang amil October 2018 tiang awal dokora tumkodor niya sinsel umbrella association lam taigi rokol NGO ma community based ma dire kal faith based organization. Ilak ko mo masadra tergi belum sodet tiang wasit tiang ral gender based violence. Tiang gender based violence amne post COVID kada maglungal tangat kuk panggol no sabedel ngutian ngeso tiang ngeso yang ne grant na Asian Development Bank mera pelar sige dra post COVID esel do kuplo do mesringil mol taw teringil gorawal project sige dra say gender based violence particularly sel do lo say gora social marketing and sel gorawal kor otro le lo asa kad mo ay serngila buay ma dire tial kado mamlas malwasing makarang yad reach out mo rabek adal ngara a community gina lasing ngara gender based violence may kay kita gel gorawal lol baldok الواسطة غير أقول ما قدم روتيان أقول تمنى سواد الموريس awareness الواسطة قد وبال أمير غير community ملبل رودن غير هذا الواسطة غير gender based violence غير يجيل غير موقول نعم موضوع ما يجيل غوك بيبي را غير أم سودة يقطع سواد التشيل مو مساعد هذا ده قالوا عمله سواد المو مقطع كرجنا سن مقارنة عبده مو أيس المورا community الواسطة غير يجيل available service غير الآن الأول مرة تقوي من هذا النجار السيل مالو بقاو مالو بموضوع اللي هذا النجار السيل النجار يجي السيرفيسز النجار يجي الآن السبب المو تابين تو إتو ما كنا بدو سيجا يسوع المرة يجي النجار يجي أوني ذي هذه رجال من السواد المواسي قدم ما كنا يجي موتسنسر سيل قرا والسوشيال نور مالو سيل قرا ودسواد اللي يجي التيات تقوي بتوقع يجي كم مرة من الجزء هذا ستة دي مجي مدينة لو ستة عمد الوايسة أو دسواد الكينل من سيجي عمل سواد القرا دي رجال مو مريسي اللي الواسع السوق ما هو قرا ودسواد كينل تيان عمل الويد تيجي دراسة أقلا دي رجال المرولية أو سنجد ما هذه رجال قرا approach المريين مو غوض سلمو نيوان واسنج مغرا بود trainer تيجي دل community من كذا مدينة يقال يسوع سلمي وال كده البرايوريتايز سما يجي الغور أول بلورا برايوريتي واسي بعد قط له توتير تيجي الفرونت لاينرز تيجي النغرة تر ماكل يجي الوريل وار بوليس مار سينسي مار نورس لقد مدينة لاسين تيجي النغرة فرونت لاين البورنيا البوليس أول نغسيرا بابليك ما أو سينسي أول نغسيرا نغرة سكول مار نورس أسير دبر أسبيتال يغادو مستر تير من والد سيجي دا من تارجت جروب الواسي بعد قط المورتير مثل البولبنكسل تريننج المورتير اجي دا قوق مامي سلاسي غرانكس السلمو سب اذر قوق تارجت قدم له منيت تادي 25 women's group نو سب اذر دي رغال مو فوكس لو ميرغ تيجي دل لو سيس اقل مقتيمول مرسيجي دين غامون سانغات سيلغا لنغايجي دينجل مو قرال موتل مو غما غايلو ايستا ستيان غران غراول مانغراجل available service Sulang Tanya, gitu tau Mr. Toribio marbek al-adal mo oreng sertial program malubet Tomes. Nga angkle ka Jelga Emiwo ya aku ndiak adra bangko sa leader adra bangko. Mararingi nga ka overall nga ra eungela Division of Human Services, ra Bureau of Public Health and Human Services, ra Ministry of Health. Ya rere ka gelgora mo kang gister tegi del Family Protection Act mangmal mo subira igay gidel mokte gartia lurior may gimle at atu ya semebo ta takal merur tegi del lorol gidel tegi del project mang waigel dilutan yak mo msadan mutyang arang klel kama malmla o may sebe waigel dilu ginamit taptokol group way tegi del platform nga kamalso kalmad adu di selbebira time paisel dokora adu ya ada loreng sa dire mangaringal sube mawera kul mol meng sa loger ka geru pa
sel rang sitya idal tokol gender-based violence malube sera Tanya gol lugiego ngem sadra gender-based violence sabi mo kading wa di sel second se di mo ay mungram legot tal meram to swimmer seram rang siya gender-based violence kung da sulwa se tiang am level rotter kami olto gurmi ya de verdad dia kalau isa dili ngira ko biri dia baby rato il gum da sun dim dakal sa dan sa itu utama level del ngalgeda siguro mo ay sarawa kada matra atra kung da sun best version rak langal da tural so I'm open for it kamal misaula tilal blom dali amral klowel talentingil tiang masel gimo sada giblo ol mora gel wasingra ul marada da lo ais sa lo ais ka dum makara ngoswatrir mang kamal misaula tilang akplol wase sel do sada tial gender based violence sel kamsal malo taber tiay gidel tol mu gender based violence seleng sabel maktub up tokol raw renge actually selul tuira tokol giblam ngai ma gerel la mera ma blol gora blak patigaringil gum daseng beot lom sodele ya kumral mungos watirir adal momdang lityal tokoya wase gender based violence amalkoya bek padengel atletal blakarat la wakura ulara o tub o da alak almura adal lo da alak loya imad malubeng tokol to darangre ay gay gidro kuya mau ulat tal malela rangul mau daswel mabdengel ataraat segide a kura blak tigeringin emro sel do mesringin gender based violence sedelutal kura mridi engya mobto kay gel badengel the west mangaringia family or domestic violence se duobringia wa child abuse elderly abuse ma intimate partner violence dalong lirar adult makal ngaradal will emro ko ngaring human trafficking ngaring el alblul ado kamlan na moklo internet hindi rin namor nga online ma digital violence maro ko ay gel baby rablu tuira kukla other say marwangarang hindi rin ngaring tokoira ay gelo makpura ang ligedal mora at hindi motel argile kutungul mob ilengay selabong maaklok lele ile civile may gemen dire kal duobra yung ngeltia marako al sel ay kay gidal kakaro sel badengela gender based violence sel black pass se gide gida mesa ay gel mutol kurak maltelengil ay kay gida bail atokol patokol ata narmengs alngia physical abuse or physical violence emotional abuse or violence, ma economic abuse, ma sexual violence. Era kurah mal musma day gay del dirgak pilas sel gay del gender based violence ay gel ul mandub sel tokora o makryringin may ngay gadub al lutuira tokol tokoy tanyam lo sera lo sadra moktegal tialurior ang lo duli tokol social norms. Semel ko ay gel tokol kurab labo tulak sa ringil wal teletar al sila balwate adas alegad makarang ardilegad makarang aledan makarang dia katokorang way gay dia norms ra balwat oy tilay del tokoy amral oy ngilom so den digidam lang asyugang al talantigila kamaldil maaldado mangarang ding tilay damra lungil tokoy hindi rin kalsabed al makrolil mora tokoram rigel edak mo discrimination mang sel kora atid malubeg tokora mal mga tuklara adal mo nga wataan mlal may ngidil ngalal kora talantengil ng adarger ang makaskali el mo uleng kora mo ngaringa te kalungil ul daswet al girelara ate dire kal baby rat ko ya I get dudung kora historical factors pelol exemplar niya wato ko slavery ra ngaramong and then ya kupal sila balwad mangaring may gigida ko ra sabel maktabi ityang ay gel pelol alwitering niya ada especially sel dosada ko ra domestic violence maluba intimate partner violence el kwadalong liar din ay gel pelol alwitering niya
el atel tigil partigul ko nyak mal apply mora ruve gale ma sometimes in sabel apply mora waya isel ngarinya relationship so parental abuse ra child digel vevira tol all the reng sa se ngal ada mo abusive lengil ngam lugoro lo mesra adamal madalal di kakawat lubenga ngarinya malkadib osios ringi bakas ngas arungul or anger management problem anger issues malubeng ngamli marro mang lugoro di imo parent ringi dulbenga adalan damal igidap tol tul malubeng gas merap telul di sub ma experience ra adal blood west ge de hal maral toy le gadam dengay batokar adal mugorol di obangela talal maluben tamal maluben grandmang marang maluben gomes ra adal ablil kakawat eseloral mo maklo enda kalbol abuse ra adal lobangel ta lalak lal ngaraw ngil teletale marangarnya mo ngemli marome madrarome mel mo iway to mungur tamru lakal mo anda kal melong makamatra rir tarangaligir makadamdengin mo nga way gidal datu ate kal malal tokoy ay gele physical ma sexual ma gigid qadi mo talibel sma de emro ka lakti mo dual bor nya kadi me goge kukti أنا أدري لا مرات سيل هذا السايد التال الدول مو دول. الكمو كم لوت الدول. الصوم غير البوي ويتنس هذا ما مديو مرة ما ميلقاو. إمو نور مرة برين يلقاو. وهم كلوا هذا هو بإيه الشو ما أسرقا قرا ذي هم داخل جيبني. سيم ديال مرة تقول. So el hacer dosada abuse. إذا لو تكمل مو مريت ترني يجيل بيبيرا تيرال مو مكتبي حسل كذا ما دو صادرني مو تياب لقرات للسوبي learned behavior so seguida mo kora subir tilang مرغوني أوبنجل سيا سيل كورا رين ما كلاو مرang uldas ulwase nga kaigel kuspe maigel sawa ma atik marokul tokornga ako nga nababarakaw malubunggal adal kubangel ang kaltaang tokor amerikel ang entitlement seguidawan na ringi marako sel mo mungulbong al klo ab tutalel part ringi a sel choice raat sel ulbong le ngiam le malil tel moduli se sel gusada taktire al bol malol si ringi wase telgi mo sada ringi aklol tokoy ending ko talto katelan tengil ma layer makaskalin mang ngigay gidal blaktung ya white tilay gidal daliman mo tel baby rat koy wangara to blaksu wangara dia ko ngay ngara skills nga to skills wa coping skills ako ngil mga umgas kala ay ka mo mataktay selul bong lengo otin mo kita katambarange diktul si ersay gidal aldadul wasay ay igel pilas alway tegi de lomes mangana ay get ya kadil costeringi dia kal bakta biitya njala parteri ngaringi al relin di tegi del gul si ringin muselul bong la en oy le omgong selomes ra adam ma adil al gawada adim al malt al maktab itya al toy ikadam dayan mutamal batokol ara ngars domestic tir amumru tel to indin dia mal bato kar adal mukro lo mesay gaigit emli malro memgas kalang din dia kal din dia gi oy maul makmu ding gakaraw sila gitar ada kakaraw sa yan also ko makada matigira rubek la luwais kum tabri la se bibira tame adal ma'leb lo obdas lo sen folter mal galing di mo maringin at wase diyan nga kalam lo miste ngani ako ra sa agency nga clear blue after sa dai gang in si edin morngit at sobakli yadang oy pila morsel lulbong al program halle da ngulo ya rateb la ela kapay mlo dulia mal sual point ma halle bay ku kora rider til ang yul mul mal masat gotel wana haklol tokol ngaringi ya ada blame ra victim self victim blaming al ngara balua mal tar basul ya gel tokol bladreng sawase
engal am la mosmaul me lebdra bil maul dia lorai engal abay la mosigat tial lebda matial diu ma makaskalia ul mang malale di mong mal uben dia lorai la and yes mal kamal 100% tial tol dilin mal batog al adal especially the rube gale couples engel victim arngel time yang momdasel mutiak ganti le adal abuse especially the lonely rube gale adal spare abuse kam lot kiset dilira telalbong entitlement ngomdasel muro kuringia ko tal ngarbab obangel say en sugumaro kuringia ko tal ngarbab alway say ndi kakantil blol di kantil ataraat mang wa arngela time ng wasay magsubes yak kulul diraka wak illa bataw makaskali hindi luulang kosel gulo ko hindi kalotet ko ngarep kosel makaskali aga makarangi di ka makarang kosel oil di nga ringa yigital tu rabe kal time ma adire kal one ramal so kal duli malak malbalol si ngital tokor regidal waseb years al ada ko tul global mga adu wal ko ra normal lom so de la adan ko di wada du o angel tanga kasang leila ongel tanga be years onge ku mal adra omnget ngora wal bladra lil di mararingi tegidal ba years mal uben Chelsea tia wan ra talantengila abuse so halipus ka scenario or example tia mal batol adal la ko bantri mal ol ngartiang sel ko ra dirgam lo ka retak level dagi hal si sel mungurse ite ila trabok tali adalos abuse be mawre takla o marta gel telet le omro ada mawre takle di mong ol di diura ade mal ko berngel makantil mangara gel tar ada mom ko yang le dal ngeringi mang sel labong ang malelo la kay marakos may gel blagarad mang malo si iseye sunese bula kaubu mela sel ngarinya yegi de wa hal ko example al selabal wade morinya o mangate to karu lal dadul mabiot maktiog sa almardi morinya o mangate ardi la se halle akmor o mangata gi classmate talmo ngal ala hay be bay dim ke to radi hang out tem kaskala moralak mal mo misra ka makarang ngal redila mo siyang kamera lo in la barangay ke kaskala mandial bor o mangate morinya yegi dal time endi sugum ngere di lamong selame ada qadil mo ke qamurnya yelo melapso lem gaskala seluk telwai sel arnge la time ngere di lamo si okay el andiak por ay yele sel meng bandin mo ke kita uncomfortable la partner kita dilug el qadi mel ko talbit sendakal sawat melang mo dak por o mangate dak por house party dak por like avoiders say mela arnge la time sugum ndakal de ulel level wata kita di mo ray gal tokora almost every weekend mangguk mo o ngrang atari mak mo ngemeye mela selbornya mondain klakawat do siya ulang tilu la kobor o mga teka mo ya nga amok mong folter nga o game bereng gulak por ay gay to bay dikke mang segidan mol ko ringiye tay gite amo o ngul mol mor segide ada mon dasel mong kantil se one ra malklol issue malklol gi mo sa dengi ko men mang igay gidya tial gender based violence may dal abuse yakti mutol kuras model wa physical violence or abuse mal blakatak le gel mora badeng laat lal udra FPA mal blakatak kal selo ko domestic abuse ngaring isel partara physical require say gidal mosub irab deng laat se ngara la mang Miguel Bebira ko cases ng model matarak FPA. Diesel guk di do sa tel tokoy ya ngarinya Bebira teletal sabel modwobra yung la physical abuse wa maligak po nga ko bel matiak po malube taw to ge ora dakal bol sub irab dingela adle kam dangi wa tiget tokol gurol guban tarit en tirgam dangen musel talkret nga kam tarakra la bere di guli kakpo be di kukra kwa ol di gum arab melbol madak dingi di lakret todo el momento adire kal bebil ela tel toya ngi dil ada sub el mo victim ringiye
tia dhub ra anywhere in the world ngidil balu dhub al mora ngidil ada sebel mo victim mal de al mung salang redil ngara skulel maurel mangarang klel di ngarinya baby ra karu prar adal wal kloat el little mo victims ya wanaring ya adal ngarinya lit atulab dingir people with disabilities malugu be tirgel adal members ra sel toram rigel LGBTQIA ila misadra physical abuse igel baby ra tokol modover se wal suma adangarinya lit atulab dingel mangospe as course wheelchair mahmungal assistive device engel adal caretaker engel abusive eng maigel oroid malubeng tomal malubeng girel merula kalele dakal psang malubeng girel oval mora agarel bla dakal ngaswir I guess of el dobra engel tagid el physical abuse leng mo ulat al malela mas rela bengel ang kalat Emargo psychological, verbal, emotional, like what you dakal say gid kel di tokol ngarang redal di sexual abuse, self all gimgor all si eringi sexual violence ma abuse ada dildo baratolong dir ar adal dakal ka dingi ko di mo all si sel sebel dub araru atolong dir aru begal self all gim ko malol si eringi se indiakal balgulak mo ko ngala dal will rokul to adiki del dub Rio ba kattero ngala dal will suma imong akuksual engel imong askarender makita chyo sel dundiagen dakal problem dakal girel mo ulam monday maluga muri mergo self financial abuse halik ko di mga tilgi time me box pirtialeng all diregal gimlang makament sa matokol mailing diagal ngarat mal klol partra kladar gida other belaw may gel tokol giblam mga tokora umngitelaw daw drardil tokoya wase melal suguma maasa me wase tiamli drawluk gidagal momongoy tertiagir ding diagal sabel mendiak ngulm sang malubeng aktir go sigro lele ngulom mo ovalom sang mang segi del time dirga kal ngu en di mo melapso ra rubak ko di mel kot talbit ma daklo ru lagal ng makaskara ela senggup la mo abuser morangkal sal malube senggup ngara so dele seng financial abuse ngal dil waisel morabil seng financial abuse magi Tio makatakra tetele la financial abuse maigal rogo ye girel ngarinya pattern selda do pattern let ya bekal sales bekal time el ngaringi sel el power and control dread krisi madred ra adalong lit tirgal ngel imong o badred makrisi ngel imong mangoba seigi de girel wala rogo im scream kaskala magi wasel sugum ako kwai seigi den asbedel mo hindi kalung nila aldo maybe communication skills ang makaskalang mangkuk adamom lep so lege te kal healthy partra dalwil mandi kalungil hindi kal spedal mo mangkala dila financially abuse ng kalsal just because say gidal one time sego to ka so del hindi dal financial abuse gabo ya employer and employee yeah dilam at sugum ako in a very general form are other foreigners rogui lo bangget ya get rogui requirement tra government ala partner with exception ala la refund and dia refund morte sing financial abuse of the system. Good question. That's one. Now, yeah. Number two, sell the voltemir الموديل الأولور بينهم. يقول سير تير روغويرا. اسمه النار بيشن بلان. هذه تقاتري. هيك بتقول قبل منتا nga kadim na kumdas at tiyagin dilo sing abuse ako kumdas sing discrimination ngara ako obso dem gel segi dile asum kadam sa dem isir gere tiel klo overall mo isi sum kada send out to the Western Union and mora
ang algem nga skura American minimal charge ko tira alsen daw din mo ang algem it pay tax at 10%, something like that. Again, financial abuse by the system. Ilang. Gangam ko special ko ra express sabi bira opinion na ka. No. Tila malu issue. Akte nga lang nding tila valid al concern malal seldo sadar tiang musubedal ko ra. Bulway say talgibal ko ra maelaw malmohen sitil ang le kukmol sois bra to ra la maka permit mang Hindi siya definition ng tigil tol mo. Palasin ka lang ang dali. Ako siya definition ng tiyan. Tiang, ang mo subiring O das ng soy subiring pero government, also kung mga kitmak laureor at bakal makaradi sel. Labor nyo, di ma'am, di ko mamito amulte, di ka mamusam. Siya man exactly. Yeah. Version. Bakti mo, bakti general term, di, ang magkakarel employee man, magkakarel employer. Yeah. Okay. So is for financial abuse. Sel o singa karingi yang apa isbel tarak rabe birat ko inding tilgibel mering ringya mal musubit tay gidel rati akal ngarang sel dolor tay gidel financial abuse yang while sel pattern na every day el yakmutul mo o si sel tilira malurel wase mo ula talmallela bdengela like physical harm like extreme psychological talmallela rungul maldaswela adel maligel malbol guru siringira akmden mutial molgornya sebedal kuramo argue wasem ditiabe kalsin seletirgada kal hara wanding wal talgibel ngod al siyasing ra waya adlong lirar terul lobegal al one ra spouse oba muil tereder maklisi ra finances ra dalang a clear mang diakadil siyo kang bekal sil wasi girem al makarange diaka mo karange makaskali enya subelaw dodal maraela and then of course aquatic bulway sen the longly the longly ra rube kale ngaring itagit and diakal diakal dil malamal talwasi ngakya obakli si madreder tial dalwil maseltul mga ay gel teleta los perabek kal sil sel molmol ruling gel adal dimo oltira leng molmol filter oy leng oy tila mang parte ngara muil dreder maklisi mang tel mol gornya ngora mo subiin din telgibel gora mo ko deber say gidel tialom so del tial financial abuse wani notat sili oitin din so kan motat oy kapong LGBTQ oy absolutely hindi ka allow the tell society the Karachi. Constitution. Man sukum tukuk na decide hindi ka ado ulit talaga Ito kasi kumiyak kriminal, kumiyak magkabulong, kumiyak ang arengan. Sing nga. Di akal mang aklo na imringi kukigal tegi del ulsi ringil wase bebira karup sa ada malklo at little mo victims people with disabilities silingi kay gidang igel unconventional forms of abuse gidal kwada kadon dat sel muiga abuse yal ubeng abuse leng do dia wheelchair ang scarsel ang dadap sa kalel ma LGBTQIA yes definitely el mutong mal ngod experiences leng ai sois el ring lal bol abang le mal ubeng challenges le first of all le gautel no duli batol adra blur bela mablul atan oy LLYC and then dir ko tokar adal wasit ya wrong ang dakal malmal tang maskali oy ay gital tokal exactly man malal tokoy mase kital maringay ada ngaringi YC o martertire mang wild tara layer mang clote elil mo selda dun clote elil waya imagine terul sa altma maluwet ta terul dile motma to martertire yang gel imo nga ma-abusive engel imo nga maringringil mo ngitangeswa leng merurang madakten makpura blabuli sa kolera voka makarang yak motal munga ka obangel ang galadi langgal saal mang meringer tira mong ma anges esbel engel adlo ba abuse egel black quest ase
Alsugo mga oita gemrail malube kamar pulis ang makarang yak mo ay sra darawrere makmo ay sra oktamlem ang korgaw ngarang ang buka maila ada tiya oh ay gigidal selfie gigidal tulla post makang kamo oy mga ada mo dia ka choice ringi mang mo okalgal ngar say gidal tokoy mang mga rapok sabihin ilang malungi na kadamsadar tiyang musubira tel Family Protection Act tel luud se malungil se gidra bolla ang samle first rulin mo o crime domestic abuse ela se tirgal matarak niya wal suman niya domestic abuse ra al sela imol dalang ok household maluben dating relationship mlangar niya dalwil tira ngaramong malubel al time mangulture gigidal takoy saal masal nga dalwil malubeng redin mardila sabel tiang plan mortit besep ol malgim mo ay seringil ndang nga tel constitution na gida mal makataklia be ilal saal mardil di tiang ang apply so terur dil mak or saal nga imol lang ok malubak kirablin maplil ediregal mom tarak kanyal sugumangal kol alakra atrablin of course nga nga igara child abuse hindi sumangak mo ngal kamol alakra atrablil ediregal matarak kertyang egamlo subira employee ma employer ma while sugumang employer abuse ra employee takira imolblay ediregal saben tarak kertyang migay daw nil ulo tingin at tablo dia kar malmatangay mo ngarinya na rat ko direkal kwaso kalul si sa daringi tiamal ko ra wase gidar ada kakarose kadigaw ma obuko mo leme kakarose dia bulgula mutirgal teru nga ang algirar talad malubet takyet tiang taderbelaw tamgaskli mangosisi wa tokol bolsi sabringi tia ngosugidal momo malbadeb ka ersel wase gada meral di ade kakaraw seleng yay gay gidal kakaraw sel talantingila klaadar gid ma kakaraw sel experience gid malubeng identity gid se do identity gasal kardil kaadar ger ngara kora religious beliefs rakaw ka LGBTQ gadiak kamakas kalangay ka mo motaktag while ngarinya release sel motetelel si sabrat ko mang blolungil tokol gim ko obal lo maklat karnira adal wase mang wasu mang kada mo obangalia adal lo victim raway gayudal gender based violence kada kotol nga sewel ko ramal bade bakay gayidal kakaraw sel talantangil ang kalat adra huriping mel akul nga seringing dirakal mamlat kal waseng kada kal other belaw al tangaring ya mla experience sa discrimination ng ngarang malbade ba karabi saringi yung malbade ba kara adrablin lol turok cloud dal mong makul nga seringi dia habik tu doral moral labor apla pulis ang ram drelaw tutaklem ngala dal gul nga seringi ngara ang identify LGBTQ mangaring iselguk additional challenge makas kalima kada malat kaige sel ko taklol talantangin kada mo set aside ay gel ko kuraklaw marargi ma osengedra kakarusal to el weather nguldasyo milgirel tigal adra gel belu nguldasyo milgirel atial ngalal klali ang tial dalwil ang makaskala ol ngasira at tsaka ko ra kadim ako masa ka man natat sa very interesting part ra tiarogil gender violence and gender based and a small society wa luar ya baby legal to ano na maklangar gid so magimoran may maklo yang sil bomeo del merme kasi lang amo truck ang nabong truck po ko tong okle discipline maalim mandim la ka to ko siyang ka abuse ko siyang ka discipline la mang basic lulad mang kumtas masing acceptable kulam na mo dia kasi di ol biya ngalagit abay question na kasi alam sa rokoy ikat makarang oy kaman sulalo get
mga magim sa daiga nga sayit seldome sa ngeswel ngaringi dub ang arang klelar buli samong engul mo hospital malubet mo ra court ten mo lara protection order ang bakas kala maldir adra ka permenta moringa imorir sel dub ay tel toye mang etyang away sel kurah malulul si iringi tyang adbub rabel wad mablul adrogir yagel tel malela da kadil bor ngel victim da ngel victim am warm ngam tamalab ngel ang momring law daswel makarang ay gel tel malel sabel marail mol mura bebirar ad ma bebira talantingi laklaade maklangar motomalira urere lial matamal urere lal sumugom ditelal adlo urere bol makitra urere lang buk matomalle arang lel tiang yal sugum tial urior ang aring yal uringira arang lel tial state ang ngalal society ang buk matamala say mang malulakwa kay gal tal malelen dia dilbara imol at magimal mga lele ul si selwa say kaw mga kamagidero kuy ang aring ya part tergider tiang ngaras tegidel part do sao daringi do ngot adu rangaliged maru uled mar armaranget ngidil ad marogul ad alwaset yang ada kal malmal taltoy kloatal malel mangrang sab edarulil girel elam sel gimeray gagi de gim mosao malbato katokol gimdung di sel gasingil yagi gyolgit wasedi mu sel wasay a violence adia kal malmalta kida di kakarosal at dia kalungil tiang mga asum kada masa tabila Tanya ngaragal campaign lakadim luk o mesang emdul morang esel tu o mesang emdul morang en dia digul koram mo o mesal adal kakawatem du dire kal bebira tokol waya kada tida adar geleng makarang atida adalengil identify LGBTQ ngadiak tiada ka partnerngil malod asyuang malubegim dubo mo marar tiang la mo marar agidi malkorsel mo no violence mang segida part tarigit awan ra kumbet sa time awan ra ko awan ra ko tel klo ata akura tal arulang ngarar tial toy at ko ra kalsal sel gusada tel mora bebira karup akmal ko ra mo subiringi sel dosadra masculinity magulingit tek ko ra di mo subiringi sel gul korseak masadar sel wase saal engirem el wangarate telem o egirem el makarang yete kal girem el makarang ikatadir ko mesel al time asum kada adu ngaligi dal gikarel saala milira makasok siya maubu emral mel ko aptimem amdal yang aring ya rubukul dong ok etakmul mga ring Arakasan. Sige, suldam kau kapmal merko nya motor dai gel tokol do laban mal kau kapmal bakla kau kapmal modil kau kamaas kardil ekanori sa igal tokol gulgoy sel do laban tu brasal digire la bakla modil masadar sel wal lul taswed el gire la gire sale and then eko ba maas mardil mengwado la bagi del tokol korasiu sang makngite Digla rabuy. Malup eng dang okloban triar antis loreng setil kau story lora la atal meles moral morsem moru laigen makaskala ngartel telorar asli kau kama as kamakaral koratul oidal bakatoko ngare makaskala mawai gai gidal alda du geru ba kama lakaradale walo lumol mertiay gidalul dasra masculinity o nga kasal mangira kal masisi arungu ge diaklang le diakungot atu makaskalang mela sel dongul moratel al years sururi ulel sisbra dia kada dingul mora elementary ngarang eng mong emilil ngi marsalil etokora mul mongra ngi mlo dia kal swal en dia kal sebel mga adu ngabarul tu ulia ngal girar atang makaskalang maakwa tang makarang why say ay kadal mutal ngul mora ru matadal rak mang maaradal wil eng makarang mornya ko ra bdig lang misunderstanding ang aral clear ra dalong lit and kal subel mo dang oklem sa dangi mam girlfriend dang wife leng ngarawul say gilad klaw maral mo nga kas alde ako sa dang aran wak your re kadra al sila mo game kas kala
mela segi de adire kal sebel la ul mudo se bebira social norm ma bebira siugang adigi the mateleta la walo lo mol ma gender based violence magi akol wara mo mention tiagi the mesel gusada prevention ma education ek tungan nya part tergi de gi da dire kal sebel mer ho la ka tol tu the encourage do lisi arang dia arang kita saal malbol mimok lal lamang lelo sa baka arang dia ka kantil di ala gumda suruasi gumda mention ngi rosi temali adra ka bentar buter mal suma anga sometimes ak kumisay ngania ngal gardil nartiang about 3-4 years ago Blel abuse ni rangal gal mo rambriken. La uro rak mo gere lak na mokno ni. Mangga victim mal bring victim. Eba imno rambriken let help ring. Makora ding mo segi din mo dinga kablo lo me saigal. Kodo me sa YouTube ma. Sometimes kung wangal gara o akabalmenta di men wangal gal blel lebringi. Ilmul mo na kadarira abusive family dia ka len dia ka social worker el pas bakit ngura blimul mo ra bler watanya tiak mo ngel wasan watanya tumil lom gro tabakit rom gro you know le adra ka menta dese mangari ako ra sabel omomda sa como kilo bantri ya nga esen ko mesig geligan ka parte sometimes a social worker ang ititreat more dangerous family, la family istir. Yung family istir, ulam das ruase, nggak kaya makperingin diungin. Di sel imo ra atong okul mo, maybe di kalau multmak, maybe ngomeset ter family marabilang alagil di marabil. Little things. So ay kagit mo ko ro eh. Mo ko ro ko ra subhuman. Hindi ako report ng gamatan mo report. At yan sabihin, magululi ako ra ang social worker agency na Rengulbai sabihin. Ilang ngarinya obis sergit ma program sa mangeswa in place ada mal smara late misko sibayel sel time ng gemeral le one person manlepto ka rula ilang ngarinya angeswal ngarinya obisra voka etiasten ang tiang victims of crimes advocates mang tirigida almost are victims maway gaidal cases wa omgo report tamo ng makaskalangi etiramo soyis segidal obisra voka maluwitel voka ngara imol unit ma igel ko obisra ngarinya child protection specialist misel dub away gaygi de ngarinya atal mong wal respondal mong assess mom dingen kura marit lal mong mangara dilub ngara makaskali ngara ngil rael doyak ni emargo morat kura babel sabilol ngase akplol malgol ngagi kamama plol mrulay kamang to kagi blam reng se mak malblol wasay oy ngarinya nges ma program oy altan dia kalbol rulay gero will luls pa ira adra blue may gero kul cases do andi kay ngesew ma wakuk ngal program e moray gel kurbab sebedel sigisel nges will sebedel ngun sangkal victim why in this tel scenario mo ngoring ngal hindi gdira kal mom de ngarinya bebila time ya la atomer sel das ringin mutkay girel ngesul morangal at malubeng lack thereof hindi akala sebedal mo to orangi merutial ngeswa di kadebal ngertilal tigingem o ngarinyar adal sel Dubai ganging tegidal vocal 775 voka malubeng 8622 segidap olgi mom ay seringin mo sel dub angarang klele victim mo kolertiang mo duraat engge yamo madangalia situation ngaram ladu magaskalange morat kurbab spelol ngasew yal sugu munguk mlang lakkar tegi dalo bisra voka yang makrolal mu ogay melang ngararal sa pedal morni ngya wal link karar adan morange suwe
maknudula rebe ka kusibam tiya ka ngil al kamlam sara news say gidal tialla al mela se ang dirga gisat tial telabil nakura das muklamom sara mre del time ding akbil ngira simbung yang aigel baby rangara al sela hasbel mo partrat a solution right del scenario leng mo nga plak takalla ma plak takal دي لا ويل أيضا ملقين برا السواد المساسي مغضى make sure ما لا appreciate الغمير تيال مرور نيلين بيلا أمرال بلوري راردي المخ كده ملغرو الوسيم ما تجيب لنا روبي you know لا موسى أنا روبي روبي jangan ada diberi betul lebih deh so ngering makarang hindi sel kong maldiak do tangi mal mereka suliu tial tial ni kan mereka kami am saudara kami das tial ni tial saudara imol burura se ay ka kita bebira tokol do boni kita maungin aku das mak la bulgul mal mereka suliu di kami ada iul mora victim oi magara turit sila korong erak por se haledi kunit edik tutul dulat tarat ko plaklat ki aktin mutul malol si ringil wase you know especially well that especially dakal biotra adal ngara dal wil ngarinya abusive ringi malube wangal kal adrabli ng caretaker malube employee my employer dakal biotra victim di maraela se wan rablo wayek tilura we ongel asmongang makaskali malundiking amakaskala why say ma malblool koraol si irsel waseng diak ades lel swala abuse ding mering ringya di maran mal diakal dil biot ringya maran isel mistaqal tol adaruli wak dangartiang o mesra victim ya seng mangaram dia loral legad qadom dasl mu sabel maray le ngakal sabel omkok ngarseng sabel maray akul ko ringya seng wada kada seta expectations gid ringel victim lultuy raigel sabef ese klol mistake kasi enggak sira kuran mo ngora brut ay nagilap ya ulang mal ka de basay lang si ay reverse ra argument mong morula kasi di una ka ay kay giting part try kay gidal bato kal victim blaming akno touch ra masculinity sel cook other side say ay kay gidal kukul das wedal gidal dila omra dile kam maskali ma sel du bat ko kantim but anyways akmal dol si sel wasen dial biotra atem rai lamhal bato ka ul eng dialora ele wa safety ma potokol mesel mesa adal wa se lakom chat saringi lakom dimlaw mo available tara support gulgeraw el mungara sub edruli sayit bom tara support sumokora o maral mungay dal adal ang artyang edi mo ke darngel bornya te alle timtulwas hindi ba model mo kita malgaw sa le kokora mo tadur nga you know acting artay makadikol sel mo ra mangmom tingel mulpor nga ngarang ngye ko sel mutulwan raktali al sugum mangwa nga nga ngalgemel salang radin mo lem ngarang klela ga mom bel mo ngara way sel please akmutulosi dim pagataklin mo los peanyes ngye ko isbelo mrakaw hindi akam duringin mo ralem itinga alsan sangal makaskal gorngelok tamalelang tal makaskli hindi akal sabem at the end dengel ada dingin mo mega decision emeral madim support okay services akno subira family protection act sesera bolla eng direkal selwan ra talentengil mik tabi selwal katebe mere dal subira victims selo yakki mo nga protective order matadi malmal tan mora court al dub ang arang clan hindi ka al sorry let ya choice ra victim mora bla police mo rol to clan uben dia al ubing sabel di malmal tan mora court ka ulingit tan malara protective order say gidal obis ra vocal black kura motat seringi adi al sabel nga sira victim al sumkura me elaw mora court
nga ulur se mator ada siliga tokora intimidate tokora dik mubla la garagari tamda sab il mera voka advocate ngo swir lulaba bere tamora ol mangil mora court al mamlar protective order sab el sumanguri rafor dori in sab il gola 7752607 madura ad Tumo postura screen. okay mga dura ade ol ngitel gira protection order klumuktal the please remember court ngeya mo ultimately ngeya ulbong le ngeya mo decide al mong granted tel protection order or endiam di wabe klongitel mora court ngeya o mi lultura yellow mes malrengs decide mal sumen di alto da protection order di alulubang lab at mga dura advocate gukum siga ngot al ngeswa leng toka ngeswa so voca 775 vocal VOCA ma 8622 ngaring ya program al samsamelak lang dia offer di tadal counseling services samsamela victim hal ubangi til atrablu tirga malalungila counseling services tire di free mang kolem rally appointment tarka 488-3126 egu pomo dura counselor lakatin mo reg dal ngar alsel ta diregal mo bangel sayid lakadim look sige ang yasel mo sparing im lakadim mo ngudra alsel mal bolo bigay ke kamal mo kurusi diregal wan rawngil program West Care ta officer tirangara tapsay that offer diregal titadal classes ararwa healthy relationships ma tetelawngil communication ma finances ma gidiral mal promote bong enroll sa ila couple selmong malubang uktigal mong ay ka gi promote lendiral partner prevention start to lower sumurang at arungo makaskali sendrangal gibtin exercise selmong lo subay kay gid mal helper til partner prevention adiregal tablo last del boktung tirga train del provide psychological first aid the program ra Red Cross rigi taman south 775 safe malubeng 775 PRCS tirga diregal waset 24/7 SBM alcohol sumanggora mal ngaring yam total kosokodra ngum magdaswem edim ko le mga dura adal kura di yotob dum bol baka klaro ngum SBM anonymous el dire tigay de ay gara services maluhila malomra aldo malomra amra nungil do mangumdas ti amal ngil tokol moruring ada mo sibi ilom das rasi kukla ka dito wala bila pulis makortes mel di ada do sini ada do untuk sudah mo ngil maru ba ngari ngay gagi del bebe department del dia bila pulis ma dia kan kada kali ma atta tiga ba sibi so akita len bila pulis makargari lamra sometimes arangal ka do ban mo dio mo leng intimidated I see ikaw tiya ka kurang do sume tiya ka kurang sama Tanya hindi ako malungil ruba kala kautan mam sa dal wasay sige dito ko macho hindi ka din borar saan hindi na kalmorar din ya kunda siya gel lol bekal problem sel do do turungi ya kada onda swa prevention ma gel ko rawasi makana da mitigate misal remedy mang wasel mo ko na say also makadam lo ko lol ko radi al mek le da kada usadat kina rubli malo bal so makal gela adam maadile ngani atti gela ko ko malo bla ko ra kunda sang namo gela dal mo torudi selul gas wal wasing namo gela dal الميموق المصعد اكسبريس تايقال فيلينغ سرقيد من داخل دول ساسم المرسل بول ديجال سبب ملور غديه موبول مع بايولين تم تتوقع القفص التريرة ويس ماسل اكستريم تلاقي تسلم الاتذا بالهابين الواسع هذا قليل قرام المغروسي وذا سويل الماء ديجال سبب لو اي سبيسيال سقوم من سال القرام غضو سيجي عمل دولس ملا سيخدم مغراني مو بريكر سيلستيك مال واسي it's okay not to be okay it's okay to ask help malsuko makakuk tara ade mal gora berot mosi kala gora kan faidan tergaul sabem al mamad adu oringi beto kay gigi del services al mildu nga kadina kal malobra la sendina kal sed al mora faith base al suko makakuk komra lo ase sabem al mora faith base and maybe that's a solution for you but try to find yourself gora solution la sengara sabem al moringi emong mange suela kadiblo tisigi daktali so nangi ruba jangan mutu dia so
Di regal kwati opengkela kay gidel malmol malosis akle. Ngidil time nga malsual sa dertele maral misa belgul ma selwal klo tutelerengi makplol wasi alik sen kora al debel ngaral mo meeting kom adra ngaral lobis el mo meeting makana em kole molgen makura dingwa okdel bung ngarang klel kwa ku sa dertyang asum ko ngarinya rong sityang e kora ngarinya maral bel event ter kami maldisubil kora officer ka mama 4881565 the arranger ngi sel last el kora message nga baldi nutel o soy sayel di lutania mral to ngire del mosto versei di nila dosa namote me del sa del madadu lakam telor tirgelo mo tokorsel wase tirga idal kora younger generation samral ko am ito arang rir mangalat mo trim sa da mental health ma whatever dia Oy, of course, it's a generation na di karo sa alay mang the embracer del chance maroko the terbingi say gidel it start them sa dai gid please lack of blame ra victim le victim adakal choose adakal swala violence instead mo marara victim and allow mo available el help ringi and put aside your biases maklaw marara kara identity ra ada ma sexual orientation ma whatever talan pingirak ngaringi dim pom adal ngaringi sab ele ko ka salon ngitanges tisegi de o mansulang di atia mal gora interesting ito ko bet program lo sabi tirgal terul ril me magi ako adi victim ni nga kalo gera gel ko kumtas ko me to al agar me kumta berni tial merara blu al time kada ngaria to ko different folks for different strokes mang beto kan ada nga kanila ka rosin mo ndar tire di kan sabihin mo madengin di kuram la open da sim may galdeng wa marogul information na mora screen matmo rar tiar tangel sandel sabihin ko sis akter gid ro ko mang klabul ko to ko sel gumdas sel ko to tela to ko al silis ala ka timbo ni omluk mo obul kau ya mo obul ka dililo yang ako omter ko mami omter ko mi ban mering asuliw omter ko mi no expert tial blay isaya a focal point tial TMC kerdi ada tu ember ko ngir swal mo amertiam kedet mo len te level ngara wa tumela lut agel swal mo amtung ndi ka dal oklap yang kamera suliw mo so urtun in emrenga suliw terun mo so imbertiang i open na simra anytime sa man muto kauta sa so libro mo do anytime sa mo do gdi mi I say yang kamera suliw me go maguk next to the